Ishanka obi bia ohwe Emadek TV nyame enkoso enhyira mo na ye ka mo say Emadek TV dia odi ana odi asem and a quick one trending issue be enkoso na person me kan wa asem concerning say Akete Mpeninsem ni bi you asem no asem no yese kwa akoda na ma me na page asem ni mu bi nka samre die kameke say asem na ka osan ka samre die ada na sa esan say be you the enya na adun so be ba bonte be ba be kan hwe bi but then ma me no guso ke kan nsem bi nsem na wo kan no medweno wa menti ase okay because o ma me no wa me ate ase say wontumi ma be you no oba na nya adwuma bi enti adenti na still guso granting interviews kan ba na me ni misan kan nya hwe kran ka Akete Mpeninsem videos be 2-3 there and ka drop on social media man for here there hwe see am create YouTube channel dia ma akwara no dey ni sim won kwan say mo be comedy e dey go okay now mama nsem na wo kan no mama ya kwa akuti nsem ba mpezem ya address issues bi ansa na yakuti mama na asem no mommy won nsem na wo kan nyina no enye no kre ubegya kan jaikan enipa na oye interview no nso no me wo big problem onim wadwuma kokopa adwuma foforo ye esan say wonnim se ne ye interview no kwa na make catch wonnim se ne ye interview as an interview no questions na ubisa no the emotions na ebisa okay all the emotions na ebisa but the mommy enko nyengo hwe videos no ye ba nsem a wo video no bia no me so meka bia eden a kire mo na chese akwala na nkasa no adesua ni na adwen bio na chese comedy ne nko a ene wo na adwen nti na me de ne beto board no oh okay na be na wo na be unit school fees no no school fees ne ono na etua because last year no on say your terms mienu ono na etua sa school fees because of COVID-19 no on say mo ko no terms mienu so terms mienu nyina ono na etua school fees ma akwala no oh okay na say be we no ko no na etua mia na me de ne ko ye mia na me hwe no ne bibia mo so dan wo na o ka say ono say wo ba ba hwe akwala na ye nte ase no wo sorry wo so be ba ba hwe akwala no wo fresh school headmaster mo nyina say wo ba ba hwe akwala no yeso na hwe ye ba akwala no so ye yemba so ka ye obi a wo ko hwe we kura akete a ezo boy amane oh mommy ni daddy me ko se me ko sira akwala no but wontimi soro emfa wo pe enko hwe akwala no sa so mo yes anu na o mo master ba ko frɛ say be you so ba be sira akwala no kura and me say me person na be si ho because enyo no na twa school fees ma akwala no ye bibia wo yi wani so how come say wo ko hwe wo ko sira akwala na wo my respect say me bi me ko akohwe akwala no wo de wo pese wo kohwe akwala ene se onja man ko sira akwala no na chese new school ya boarding ya akwala no kono be you kaprenim ne kaprenim onim ho hwe but ko san ko fa akwala no na wo se ko sira no ko visit no ene se da bi wontimi so na wo wan kan hwe ankere school no mu kura na mo frɛ e bo na because me ye de akwala no ko school no ya ka che headmaster ne se me kunu ana me bra baba ko ho we ss ye miensa ana ebetima aba abefa akwala na no bi behwe na ye miensa so eyesa no ho ha o mo frɛ se o mo baba be sira akwala no ana o mo so frɛ ana se yenti ase man besi man ye den en behwe akwala no but o ko no one cry wo my respect na how can say obetima ko hwe me basa no dear ana yati bi so na ade ba ko so na ye ya ne se o ma akwala no kwa ma ne nko acting ma obia ono nko a but also nko a sika no enso akwala no ese onya wa eno kre se na no kre pa akwala no na ompe ibi kwa akwala no obi ba kra na o se obetwa ne te se obetwa ne se adamfo se na te maybe o se obe ye no video kra na bi you no pene o se ma mo be ye video se obi betwa ne picture dey fine be se obe video na ye bibi no o se onte ase so me kama amanfo ate se Mark Angel ne Emmanuel asem na muka se inti na Ghana ye bre no Mark Angel no otimi ma ombefa Emmanuela ekwo program ne bibia ase wow so ono no samo be kan say me ye na ye Ghana for ye no Mark Angel no otimi ma Emmanuela no ma ko program ko ha na bibia aye kama be wo bi you no won fa akwala ne yesa wo so won kwa na pese wo hwe akwala ye na o pese ma won akwala no kwa ye comedies no contract ni ade na o sign ni ade no o ma mu mpanimu hu bi one sign contract bia one year paper bia so meka YouTube sika na eba no ene sika na eba no munnim de eba na ye nim de eba so edru be mo fie nti na yeti a na mo yi ade anya na ya kan ye no atum so wo se wo betu ya te but be you no so oba ne maame ho na wakọ oba ne maame ho na wakọ
na ade one ne maame no problem mo ntama na say asem we ya na takwa ne siye no so dan na me be ye life na so jemu so kakra ye kakra bi so ebaye ama omo ka kire omo so ye ko duru fie me me kunu ko duru fie na maame no me ko madwuma ho because so na mo na ye ko kata me fruit ne so na maame no wo ye nipa boni nipa mo ye nipa boni nyambe twa ka nyambe twa na wo be hole me say obe bo me na me ka kire ne say wo wanyini say me so opa bo me say me fa me san kan wo da wonyini say me so me ba peska me jibe ba so bro na me nipa boni ne say a wo say me ye nipa boni wo ba na be ye life ndi so waka na de na adenti na wo pese ye de mayanka ye so side so no de wontimi for say ye nka e na ye de na nsuo ni jemu e na mo pata na ye nyina ye de efiro obisa bi you say the movement is saying na say na like you me fa no eya obehave say oh me ko school mu a me kwa otimi bisa ofa ime ho na me say ai na was you but won yehwe won kasa won yehwe azadan bi na o ka che me say ne school kwala na bi kuta smartphone na omo ka che da kwala say se ya wonni onye we ni comedy ni bi mo na omo akofa akwala bi e friend Akete Mpeninsem a omo ye moving so me ko dure na akwala na bisa me asem ne say ampa say ofa bi you wafa sister akwala bi e friend no Akete Mpeninsem and me say ai se ya or ye de on na ye and also you and me say wo school nti na omo makwan ya me ma na ye so me can say na also you which me say hanu woni me hwe en sa kran do so na emamu mane hu nso because ebetumi aba say ewiase de he adwun tumi say at any time nipa de sa na tie ye betumi aba say ebedi ochina kra no na enyoma san akeka bom na mo san ye made na mo de emrane laws ne ade a mo de betoto na kra no so enyame ya kra no kra na ho hia me kase because Ghana edin na too so de omo ka say me can say 50-50 onto akwala no de we o si gene sana na akwala so be gene pe no man gina ba bia mbo man enkansa because wona we your manager wona akwala no muntimi nyepe wona we trainer ko me wontimi gina mentimi gina say chinchina de wo je o pe na de YouTube twa o ka no the same as wona akwala no chepepepe man kan sa so me pa omo chopa asem na omo ka say me say omo chepepepe no man kan kire obia say ono na akwala no chepepepe ya so omo ya ka say wo ya ni pa bone oh di pa bone ne de so obia ka say me ni pa bone ya na ni nyina free bi you ho ka bi you afam ba so bi you na kasa no I can tell me say you're ungrateful or the tone status so I can say ungrateful human beings so sana so obi comment na odidi matema anya me ya because if be you no can you no na dey ba out obi ntimi nka say me all right misama wakwa babiem I think say yini akwa akwohwe video no and I say audio ye fa say audio a maame no ne nsema woka no na mo akwa akotie no now before answer na start with maame no issue no wo na wo bisa maame ne questions ni wo a wo ye interview maame nka no kra nkyerɛ wo bisa say contract say BU emomu hunu sika eba YouTube channel ni mu a masa unim ne wo ka unim ne wo ka wo na wo ye say interview no unim ne wo ka wo videos na wo akotena na wo koye interview no say wo de kokoto YouTube na sika ba mu a wo ne maame no konkotena as na munye calculations na fa ne de fama no wate wo na wo ye interview no siska ba mu a ne maame no kotena as na munye calculations hwe obi a start na YouTube channel ye na dwuma en wa kofa akola keto na odina beka o yes akola ne ba no waboa e ma channel na ayekese enso what it won fa sika nyina mfa ma akola nana it won fa sika onye bia mfa ma akola no na da channel na ya akola no dia camera no toy na ya akola no dia keyword edina chi a omoboa ma adwuma no koyi no akola na kofa wo mo bai masa twtwa wonsem so unim ne wo ka back to wo maame no so wonsem na wo ka there's no way I be you akese okwa akofa akola na free school and answer okwa okofa akola no wabra mo nya awe and secondly wonsem na wo kese your friends be you e ka so okwa akosra akola no na ono tama na mo ba be school nsem ni ade no obi ono no oyi na ani a wamfa ne sika na answer wamboa no adenti e na okwa akofa wo ba say o disrespect wo akwa wo ba akwa akohwe wo akosra wo ba o kan sa asem ye mommy won kan okre because be you any more kasa e ka kire mo say obekwa kwosra akwara no no pe provisions kakra dia ma akwara no enumu na momo babon momo ye na momo ka kire be you say onya abotre tam no so a obema na akọ
or train na mo nya yi wo ko to provisions ni ade nyina and of teacher ni ba ko wo na teacher ni ka chen se mo say mema na ma and of to na adwene wa wukunu bisa no or your voice message ka chere bi you say e ma bi you ntu na nsi if you hope you sa voice message no the school wo bi sa voice message ni na wo bi you phone so me boa another thing I was mommy no can say we yi nani and wa mo school sem ni ade mo kokope school ni ba ye no mo ka chere bi you say school no school fees ni almost be 15 million necessary a term na bi you ebetua ontimo be ka chere na no ka chere mo say ontumi ntua se ska ni nyina school fees ni nyina ma akwala no na onsan so ma akwala no ska na onsan so into provisions fa ma akwala no nti wono ebia obefa mu half na mo so mo fa mo se da mo nte ase ontua school fees ni nyina no ka chere mo se mo fa mo ba no ko boarding house already no the school akwala no school na wo ko no kra school papa etua ne boarding a otua school fees omu kira de ena mo akwa yi mo ba no se mo de na ko boarding house mo ni ska nka mo de na ko boarding house mo ba ye no kra wan ka se won nya yi o ka chere mo se obetua half na mo so matua half we entokwa na se wa ba social media na se amanfo didi watem a wo se ye biu na aka chere se we ungrateful no mo didi watem na de onim so we ungrateful se aden biu and start the whole thing na social media we fi se mo na mo di nka be post too mo na mo di nka be post too se Akete Mpeninsem ba be di ni birthday na anke biu enka ni birthday no ho na mo be ba bontene na mo details ni enti anke biu nka ho no mo de aba ene na biu hu ya ma no call life if you biu wa ya life biu if you biu wa ya life biu it is you guys are ungrateful na biu kan no enchere say na se Ghana fo so twa bom say mu you ungrateful a me gran ka say biu na ma Ghana fo di watem na de Ghana fo no mo social media no mo ni hobi Ghana fo social media mo hobi omo ni ekoso maami e waje oba ma Matilda one Mr Benjamin maje mo ba moje mo ba ya branti wo ye adwuma ogusu ye adwuma wakofa isi kokuti ye na ba kwam yujin wo kwaku frumpon wo ho ogusu ye na adwuma nipa na mode mo ba na ama no mo fa no ma no na mo ntwetwa mo video say kam no kura nka me grant interviews bi ani ne interviews bi ebia so ntra na ogusu a wutwa ogusu na wutwa ntro ko sa na ya de ubetwa so atwa so wa trend bi ye ma akwala no ho nto no ne ho na asom nwuru no nsua na ade uba no obi anka se ompa uba na asem Ghana for pa uba na asem fa ne video on behwe na ma bidin so ho nto no na ma uba no so ho nto no na wanka se mu suso ho nto meda ase ya min share mo se mo ko so share Emadek TV misro mo hwe na mo subscribe to YouTube channel na mo like na mo comment my